barwani lingwasme bia kamal anda manduni shankosnyak mlanong ruashni tukon ka lar bu kon ka lingwasme Kenya mgorjen obey kwen manana chalat gwasme James Gadet Dak Lampwar gorjen o deje nywa yakel dio jeno take a message which post ka message and post the Japan James Gade Dag Lampwar Jaramandan and Letkel ke Dr. Yengmachar ke la gornisha ka tada dong di Dr. Yengmachar de jelun ke je re which ke juba ken ju kware take a message which kule share kana pan and message mo che la no dong de Dr. Yengmachar de jelun you know James Gade Dag Lampwar she kula do nene Jenny, I am sorry if some people misunderstood my post of yesterday when I stated that good news is coming soon. Some people, for a good intention, thought I was informing everyone that dear comrade, we are going to be free on the same day or evening, although I did not mention time or day. The word soon mean after a short time or in the nearest future. It can mean today, tomorrow, next week, next month, etc. That is a wise Nuer proverb which said all day do not dawn in the same day, and all year do not dawn in the same day. A day and year can be different. A different day or a year is coming and soon. Jo me message misha lat James Gade Dak Lampuadio je gwal misha misunderstood ten pan kataye she gwar ka je ka kwi Dr. Reg Machar lada jeno dong de Dr. Reg Machar lada jeno de Dr. Reg Machar de jelon ka message she gor she na kuli jogo no nene ne de charge gwit pan ngo chela do dong Dr. Reg Machar de jelon. Of course, ta shia jega je jana gwaya jeni mugwa che jegba no de yana charino dundo shio dong ba jelun ka jan tiang pan ki ka jan changa kela moni shi jan cause en ka jan ta dana shalat ke je James Gade Daglam poare jena kan chang da kana mention ke shanga dana ba jelun ka je ke ba Dr. Machar ba jelun ka je kan real konte kel ga je shang ne mo ba ka lunya ko jene ba ko very soon but kana shanki det kana jalat shekula do ne ke rien malalar ke nuari right peli ke nuari no chinin diala ba ke dio ngai kon diale run kene mola ki woniam chikon ngech dundo jene ka togde ba Dr. Machar ba je dilun kene ji kware no cheraj mo jalat so der we kaya ka ta danen shaling je dio je shikon roine bashana kalinga no Dr. Machar kan ji kware dong dio jeno dong de kalu nyala tok bat kan chen kan kula lat shigre me shikon ling ke chan ling medan no shik dio jeno shik dol pan ke kirme yadi dio je te ga men report channeling ka jan la rameni ka gwate chiwe no shika je kan kirme yadi ke jagu jeno dong shika je so mishit kana mo jen kune dial ko ne gujeno me chalat James Gade Daglam Puarno nene good news is coming soon. There's a time for everything. Their freedom and our country freedom are near. Trust in God. La changa baka bagde kala rona baka bagde James Gade Daglam Puala rien machine money so cha you gujeno dong the Dr. Micha de jelun in the same day lada jeko lada Japan na me der we kay ta dan en chilere me bin ka je di en dial te ngej ban of course talk go ne to ngwan no de Dr. Mata de je dil kwan so de je dil un reti gen kan ne dang barotin kon te ka kel ko ngai kon dial no Dr. Machar again the only person maybe South Sudan bejen nang rei malka so mishi kana me gor jeno de yana ngach okay so chana we ka ler dien mede konling jo ba nyo ye kele bo kon lat chit kemedan ki men channeling ka kwi duar shal keme wulang dio je kon dial chana tike ngi kimana to ko wulang dong me ken ye ngajin dung wulang mo mi be mo gor kon dial de kon tike ngi tin okay ko en wulang chaje buk tiang chiri me chi kon ngach no
ci ko report ma chana janga ke ci kona linga no ci kume marwai ke kirma yadi tino ka taye dan ci ko ci to goje ce ga nun jasluwa ci kan nuare ci kan ka chu bum nyok alo chere mi kane timo war kane ne kin ko ngai kona minyodo no kume men right ko kirma yadi ci fair sorry okay she fair ci ko mana ngai kona cause me fair dio jeno dara ti dial dara ka dara na dara ka far ko me da ne cha me cha ok cha kan ka ko lang tel ku me ci barar tel ne ci barar be blar men chalat ne tin kono ka balie de no e mi jiak batel mi ci kana lat so jen do be da ne ko kon ngai jen wo mi je to no walle si point den kir mi yadi ci mi ci ne me ci nyoko lel nyok ci de mana ngai kono no shi ka bok so joja gwan wo chi chuang ki chi mo gwa so no money amede kona ngach no Bia Kamal thank you for comment and shiloi na tes chit kamen shi ngach dong mitiram kenaling tiang ka war dora shal ka modoma kawulang che jojo gwan wo chaka bukarenial chere mi de ko la no shanka wel bangwan ka pai wel ka ron kin dang ro jandang ro de dich ano shaka bugan winemi ne de ko boka na ke de ni SSPDF ke helicopterian chere ma dana ngai kona bokan doma lamen tuok gwadi dane ci korche tuok je chere ma na chana ngaji no ne shala do ci ngwana no werchi gwere weje mom shal ko mo i baliet so re wi ka baliet ci kor mo cho tuok tin chu kan ok chop ke kine dang die chu kan kanang kan ne ko lang wen nueri ka ta dan shalat ke je en re wije mo ke wij baliet men te jang te gaten te ne ko chal ke ngok lwal ke de kon chal ngok lwal yak din ka ngok lwal yak gwa dan te gaten ka baliet ko chu koria tuok chi ne kien to ngwan chi kariar te chop ke jen badak wi do ngwan kane to kan dial chala no chika tes ne re kur dan chi tuok so ka me chi report da ne chup ka kir mi yadi kan ji kware in special gadna la gat mala gat ji baliet would shall ka shol ton balok so these are the people let me tell you these are the people in content ta mo ka power Canadian content take territory nyin wari chaka mo ka lwanki ka power ko be kane ken ka gang so this was a tactic mi yos ke kum kir mi yadit so for that reason chika respond tiang ajen ku ko boko je kare ni alone she can take chicken ka wang no so mi ma chi gu bodere gu no ma je mo jende ko lare she ngade she ga day bang but gwe je chera mi incident chemical la chemical da ne shana boko je ka nasir so jen dio je jen the same thing so mi chena me le ro den tema ka roya da ne shalat bo chala no SSPDF wa wuken ka meler ka pin wuka doro mo Michelle Kona mo wula ko ngai kon dial madan le rode by the way and we masono be jang buka we you know tiega no wan teacher right teacher condemn and ta dan shi ko to ko jene shi ta sha no buka jema no chenge dan shi ko je to ko je baraina mi sha no sha ka buka tiang teram mo shi to de shi lep kaka ti no juba ton wan shi bra lat ken no shi ne condemn ka ta dan sha ok to ko 5000 cha ka nanga je re which al ke baliet ka sha na sha ka naktin kala do na me je ga long chilo da chetet ke je no no shikene condemn but when it come ko banwer ba ka bu karen yale chikana condemn sheng me da ne shanwer ya jana kanasir ke chemical kuma kirmi yadit ke order da ne cha to gudu shal ka me pol nan ko pol nan agent ke order reality no kana gudu shal ka me bol mele sha kul yena tam ke cha wo ka vice president tayran charen mat ke je jene kulia ko no ngane so right now the same tactic they are using it against our people chirmangai kona so ngore bo nuer bum ko chikaneti dong de chang katam dong chikarin de defend ke je la self defend ja tin mite ko ji tol na gang so na me der we ka yede na ngaji no chirmana na chana ngaji la tok re which ka so Sudan so take a report on the goro dong de kon keling la tok tin no shitka ta dan dong gor ke jeno de mal de jalat ke je tene de ngwan te chi shure no mal lat ke je by the way re wika so Sudan ji Norway chi ke shure no mal lat ke kume marwai ke kirme yadit ken kume Dr. Machar no shi ken shure no na chi ku chu you know chon midit
gwase me te ke report mi chanu me benwa ga yekel ka taliet alaliet dung South Sudan. La ji South Sudan nang ka gwalok by the way don me ken ngach. Take company mi chal ke BB Energy wanang South Sudan ka court. Dora shal ke me London she kana to kon tamelo take shipment mi shanang ala liet crude oil charge nang je ka London lo waje ko ki waje ko gwa dan wa ko tin liet South Sudan no cha jojo gwa ke report shanu ngano ne an shipment mo take burmiel to chop ke kinet ku dang bakel ala 600,000 barrel okay we de ko lar no jen immediate along because yotung one la billion of million of dollar to bajo ko ka en 600,000 barrel tijitiang crude oil shaga nangre which winemi ka jo chalat gwasa me chi BB Energy chi kan company na me nang crude oil dung South Sudan nang je gwadan wa ko tin wa chi kan o kapchong keneti kan ka you to shop ke 100 million US dollar to kan your pin kum kirmi yadit ya ka yuru to ti shogo 100 million US dollar te chaden ni ke 2024 ron kin dangro jandangro do want kan kam ke kan ka kam yudti 100 million chikan shugu jene okay mishi cha jojo gwano shiji South Sudan chikan gorno biken yoko biken kangun ngum chi dot kane so chicken 600,000 barrel shipment tan shalat chicken kep ka chicken case chicken lep ko London court la gwalo ko London yen gwada chicken na me chicken tuktin BB Energy jeneme kana kon kam yoka chicken ka be release chikala do ne ka jen pyre we dana jen kenishi South Sudan chicken din ka 100 million US dollar 100 million US dollar ya kam kin ya dit ko don der ka kulo nguna keneto micha liet micha kanyo ko wa ka kwak lo de shipment ti chop de kam ka de 100 million US dollar de kula tiang chikala do ne la agreement da kano de fai oil shipment de kalat but kan kuma South Sudan shanga shipment mi kan la tele lien mi kan nang mulodo de lia de janang de yuto de kolo your finger ka in a state ka jorani kala tikala ni jenu wonen en kuma rai ke kirmi yadi chicken lia de dan de kolo pig yoko yikan ga nang wede de kan ko gwada de you see now ne ri sha din ka ke cha nyinken sha ka den ano biya ka your pin me sha nga jeno mi sha lia ti ananga gwada mo de kan de mo de kan okap in a state chicken gole jaka wede de wo kan ga kwak wede de so ne men chine ti chilodin ti jiek kana go ne 100 million US dollar to ba kam ke shikala do ne shi kum South Sudan chicken liye tikena kok dorodian kuidodian de no bikana kamne BB Energy rajon shikala do ne kana South Sudan antama go ne euro shop ke 61.5 million US dollar dio je tereb norodian and the number is increasing katada ni kalat keje neme equilia the no chali chaje gul ko kum South Sudan changach so mi chicken gwalu chicken la bokal London kanaditi BB Energy no she caught ya green or became oil shipment became stop. What does that mean when shipment charges stop? New the gen will be economic dung South Sudan but collapse between konatup ke sit salary ke liu cha ke bitup la yur kon la tup ke kam ka jiwini when la civil servant cha ke bikap be financial situation within South Sudan below week okay ko cha yu cha ga bije kwan ma cha yu cha ga kapchong tin so ko chi code nan tere ka London chi kana no ba shiben ba kapchong so ne me rekel ko kum South Sudan right now South Sudan te kan ke den to ngwan by the way she and gwa the kelamo she ka den ka kampan to koken no South Sudan te ga yu to go ka je yu to chop ke 2.3 billion 2.3 billion US dollar 2.3 billion US dollar the gor kaka a company to goal the company mishal ke Afrexim Bank gore yo Qatar Bank bo gor ken yo United Arab Emirates gor ken yo mishal Vitol gor ken yo kana other company ti kan ka kam you can chi South Sudan chi gidin kaka gor ke South Sudan you to chop ke 2.3 billion US dollar pale jen BB Energy me malado jen
Gurkano de ka kam you can choke 100 million US dollar. Points of Sudan already when Gurka 2.3 billion US dollar. Billion can a million. Ne 2.3 billion US dollar to ba kan kaliet dan and kulture you ka sauce dan. Gui yene de ke char yene de. What do you think? Gwasame katadan shalat keje wa shana mo chaje lat right now South Sudan economy be crash ke chabo kel chirmandana ngai kone foreign citizen ji wuj bika safa ke bika chuch ko tele yuru ba kam ka by the way so na me government program but lat ke ti already tele me balat keke so na me bele bachelong right now so na me ngode e issue kel mugoro ba gwije ken kan ji South Sudan ko mo te chaje lelet be bachelong shana ben ka mena diana ci to gwasme ka corruption mena diana mugoro de nyaa yekel gwatame chajo la no dio je tin ka ngake company sorry project cha talk project mashale account airport project millat ka dor kirma yadit ka warab state dio je dong sha lenki ngayene ano take airport millat ka dor kirma yadit ne ka gwade dan la account airport project mo chala do jente collapse lo che jak angu jega je ka jena wa ladje ka yuti chop ka 300 million US dollar 300 million project malat kare wika warap state so chana corruption me mengi ko na me report ala tama chukum jikala la kum kem yadde kane cha 300 million project charges stop kebula continue akan airport project ki akan airport project malat ka warap state chala do charge shut down charge gak one project me mishali akan international airport project me wajen tel me cha la ne jene ke mera ne kwato ka cha yuti 300 million US dollar cha ka release so bara madanan ku project me ko nan ka wara bana jelat ka ngumi chalat ka kwida ka nga mutanye man yodo ne me shire de kolar shire corruption so bana nan bana jigo ko kan goda kono yo wakatin no ka jo chalat gwasa me chalat do shukuma mi chikan project mi chikan ogi goda danen man chalat cha toktin kola da cha to ka warap state and airport me by the way cha ne kon cha Sri Lanka ne shiga wutin chi Ethiopia ne shiga wutin kan kon let ka jan airport mo in the state chikan la no only 8% finish 8% 92% to kan lat imagine when micha yuti 300 million US dollar cha ka tok cha fin cha je la kala kelio cha chara cha je pur cha je muy common but 8% Korean cha complete on yuru ko ken wokene so chana je guj meda ne cha je tan by the way kwai tan ke 2022 ron kin dangaro jendangaro jero cha je kam company jana mishal ke won coach construction me wa tele company mi shika compete ko milat ka dor by the way company kana compete mi shika compete yo be company no belar no bejelat gwa ka duobo na bejelat keje but instead watch a come je won construction company a tele competitive a tele document boni wan gwa mo shwa you can contract you can time the Minister of Justice can Minister of Transport chwa project mo chwa time le yana ne na wo Minister of Transport ni Minister of Bridge or whatever can dia lo wo kan wo ko take a corruption me le ro do gwa mo mi mo chala goro ba je continue charge bile tije no jin yote ko ne cha project cha to ke kane so ba chu pele kanona but che joy gwasmen gwano ne wa airport shwala akon airport lat ka warab state dor kir me yadit wari wet ka kir kwari wene je no ne de konte kwa war game kwa jetan wa office of then vice president uri shalka me Hussein Abdul Baqi call me la service cluster no kaka kor chai bu kwanya la minister of agriculture would me jin gude dane top company me top ba iba airport ba jelat ka warab state airport ke project with 300 million ne bu ko rajano 300 million buka wana dien biya gwadan buka tin biya jangaj bo medan me ci kana tanya project mo chaja kam jang lo project dien re we dien chukana kam wun mishali misor mayen an la da mishali misor akol me chaya kam misor mayen jente ke jen
mapai kon laro teme ishal wun coach construction company edunde jaram dana cha joko bejelat no jen project charge took la chaga kam 42 million US dollar midje ka crude oil okay yuti biga ka liet by the way 42 million crude oil micha kam ke no bikan yuto bikan ka generating cha kula kam michal ke won coach construction ko bikan yuto bikan company bikan lat bikan to je la Akon airport project bikan to je me chala na mo kana tu gomelet kene chala me testing lab mi la ngadia tem gatin liet ko chi liet che bukula ngarun in case chetel in case ni alche dam ke che jan ko la ko na tem kanu en lieda me be ngar wala che be ngar ko la tada wadi alti chicken kalat but problem che to no kede chagula lat kene de ko na sha kwanya la Ethiopia ni kene ji Sri Lanka wa tel mi chicken gulatin chicken lane 8% Canadian water progress michit chitwok na mo report ko ale no ka jen pai bakel ronkin dangro jan dangro de jeme mi nyodo cha yok sur cha yu cha ka cham kuma kirme yadit barai now chicken lel cha je stop Akan International Airport charge stop dorkin mayadi de la Warab State ka kwiko ci yow ci ka ga ci yow ci ka hotel chalane 8% Canadian antame ken biken ga ñoom gor ken ka tibi compete go biken kam biken airport biken lat ko ci por ci ngarna mom chala won ko construction company won dung jana mo ce tel ce jek arame cha kam ran twitch by the way aloka jan Canadian so ne me le rode kachi project ameche jek right now kela zero ma jene chol kone e corruption misha ugwade la nyuda gwana hotel mo balat ne de to la jin mele dor kashi bilat kelode la jek tin la jek tin so ne me a report misha lat me de konalim shana we ka report ko kien kon de kon keling rewich ka sa Sudan right ne katin kon lat Canadian so report jagame tadan en cha jang cha na ka je dor shal ka me bor ka jongle state of course ngai kon lat Canadian paner kon cha na kamen no na tadan cha lat ka je gor no de nya yekel no no chi te karing mi to ka ka are ga moni cha men ken cha ka nak ne kon ti la jimurle ki murle to be ka greater people administrative area chicken jang kan ganak chicken man chicken ganak kani bikan dini SSPDF ka police ka kan national security bikan ka latang guadamo but ngai corner for the fact that these things are not going to work reason they don't care right ko ngai kon lat Canadian chang me dana chicken red bell group chicken ka disarm tel mi shora lut jene shane ne kenyam chukan na ne kene chukan na ngamen hok barai na ke report pa ni ne dang diok kene dang baro the tanin kamen ci yeken ci test ne re na maka ti jeng lora bang ci daro ke ji greater people administrative area but kene ci to tel ne ko ti ci wen winami of course ne ti ke ji kai ke ti chal ke murlenity ne kene konti la information minister ti la right no tila take la kana alarm no tila ne ko to yuto mi la bin kula la ba ko na verified ci janga jogo no ne kun chicken man chicken kanak so kana no kana me shi tila mi ci to tila mi ci kana ko kan ga wen binami so ma jakko de kon ngaji no de ala murlene ma kan ko kon disarm you know me kan government kan action kan ga kwiden tila mi ci ala malu beben kona za la yen man lat ke jeg na tolo yen kona which you after that yanga je no need ti we ke jeg and then be action be aje kan kwiden but mo ko la use lo ku kan wer ku kan kale yar kan jang ko right now je na talk de konen ka jongle ka panal all this place ku kan ka terrorize long kan need ti chal ka ti morlene nan kan gat nan kan oktel gwam pel kan and yet ti ku mikir mi yade ti gono dong de kan mishit kan me de kan solved so nga de ku le blame e kim yade pointed kan ro kep kan me jana ken e kor kan kep kan me nyore wal murle ka tin gwad mi taram ke me ken na tel metok me la rode shano malat ken no chi kan ro ken yat pinya no ramo gade wi kwal ka janka ka murle ni and then baaje yena kum ka jena me kele ko ne re konti tela kan jul ne ken ke jidwar ken ka dor kan ngane ken jikan ngalonga control
but de longa control michi South Sudan je te kamal antame ko de ne dia de chumat den de ne ko nyon gana de ka gor de me ken de ka ka janta da ne lat kije baro ina gwani mo ko use la tool ko bikan wer bikan ganak ko mostly na kan wer kan ne ti sharga tine a greater people administrative area so report me der we ko kondial agenda no gorde nyo kon kel mi jiram jidit ka Nuer online TV channel goro jin bi channel bi support ka bi notification bell bi jetwan committee galer mi ci bere be chamala shube kaji an ban nyo jigale rodien an bi atakamal gorno bi ler bu ka nyo gwada me gatin kon lat ka rodien kon yal posie ka yemo je pal point ko de kon dialet go no kende kon kalat ka ku community gadan an bi atakamal nuere bye bye